Teti manusia awal nikah icipta dari saripati dito keluar dari tanah. Summa ja'alnahu pasengko atitiaki de jenis manusia jiria sapengsa tantaretan engki kak dinto nak potona Nabi Adam nutfatan de kamanni artena manni kak dinto keluar dari sulbina manusia manni dari pon apa ila karena manusia dari tanah tanah dari pon apa mereka orang banyak tak oning dari pon apa tanah ka heupeut tanah cipta dari ain atau ain senyamana tanah ain cipta dari pon apa dari angin mun tak warjaja juk tojuk lemalem mun tak baca jawab pun karena lakar asal lah angin ain nikah dari angin nikah sifat tu baca si sayang tanah angin cik berde selebih tua boleh cipta dari apoi milana iblis tak enda epakon asojud katana atuaan seng apa kusen seng tapi iblis tantaretan tak ngolati cek nikah parenta mun pon parentana orang sepo teka abe atuaan epakon nolongi seng udah tolongi tantaretan cek pon orang sepo kau lah lebih tua pak bayi cek lah parentana seng kok nikah iblis beni tak kenal dekat Gusti Allah kenal iblis beni tak semak dekat Gusti Allah semak iblis beni tak tauhid iblis yakin ce Allah setong keng setong sayang iblis tak atorok caca iblis tak norok parenta artena cengkalan iblis ni ka awal malaikat secengkalan maka ipa keluar dari hadirat malaikat dari kedudukan malaikat maka itu iblis artena ibhasto alaika laknati ila yaumiddin dek kabe na bus kona sengkok sampai hari kiamat laknat ni ka husto milana orang sepo tantari dan cinga cek pangkempang abesto potrana katetian nongku mun tak pada aja coba mak kose potra se pestua pancengan namen pungkana cap tidak dua kanan kacir pada tombu setong lemalem bekna fokus ongku capi benar seram bekna mantra abu ongku capi sesetong cia bekna paling lah calekok deki ya paling lah ker bekna kan nulak pastengku caleker ya kan nulak pastengku caca nikah doa debu nikah doa lebih tajam dari pedang tinggal mun andi anak cengkalan tua ki fokus sila cengkalan ki tambah efus tua empot posang tantaretan sabab apa napa ideleman na anak bade orang sepuh hakikat orang sepuh efus tua anak efus tua bentibi ni karanca mun tak percaya tantaretan olati rata-rata bentuk fisik ke potra kak dinto tak jauh dari pak tak jauh dari mbok sanyata nama manusia jasad te lakar ngalle kun tantaretan keng kajeun nikah mate jasad te ngalle ka anak mun jasad lakar tandinya apa setiap bali kasih kelak tantaretan summa jam'alna nutfatan fi qararin makin pasang ko atit dia ki dak manusia jeria dak kamani dalam tempat sekuat artena rahimma orang bebini saamponna manni badai rahimma belenatena orang bebini pak polo are pak polo malam summa khalaqna nutfata alaqatan paseng kok nyipta dek kaman nigeria dek kader ya apa ampun teti dere sekecap fa khalaqnal alaqata mudghah
Maka sengkok nyipta dek dari jeria dek kasakrak teking. Ampun umur koleh 40 hari 40 malam. Sok keli. Fakhalaqnal mudghata idhama. Maka sengkok nyipta dek sakrak teking jeria dek tolang-tolang. Teti tolang nikah tantaretan atau anteking. Atau anda teking. Fakasawnal idhama lahma. Maka sengko abungkos dek tolang-tolang jeria dek kateking bungkos boleh. Saamponna umur 120 hari. Artena 4 bulan. Ibab tokak dinto. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Masa sengkok artena saitum manafahna fikir ro sengkok nyerap edel manusia jiriyah dekat ro teti senyamai manusia nikah jasad senyamai manusia nikah jasad. Napa jasad? Obuk ben bulu kolek dari teking ora tolang song-song. Ebek tokak dinto pas Allah tantar nyerop senyamana rohani. Bareng si odi mun jasad lakar mate tak odi. Maka pasti odi karena beda rohani kalam fi'i nyamana nyabe. Kani kocak nyabe rohani. Nikahnya nyabe tantaretan. Nikah kalam pinar roh. Maka pas odi otak ke apeker pamirna afungsi pangolatenna afungsi beto kak dinto sebelum rohani israf paki dek kapeji kak dinto sianya manusia Allah ngutus malaikat apa tampak kalimat siapa kali setempel laki tantaretan dek manusia kak dinto setong engki kak dinto nikah ajallah rizkina sekapeng 2 sekapeng telok amalla lalakonna. Artinya manusia lakaretan toaki nyon sapora Jokowi Rato Fauzi Bupati Rato kia ento bapak kale but bak nategang ruwa kiai bak nai micae bak nai laang bak natani bak na majeng lamba milana orang tak kira bisa nyingke muntak lar kelar tapana beda carana deki solusina beda tak bisa tan gini kan itan tua kilam belakar kiai pejabat saudagar fukara karena aja bendis kita tua kiban amal tor sekapeng telok pona pakak dinto titia orang secalaka otabena orang remah tantaretan napa parlo boleh nikah pejengun panjenengan cek pona katika dinto lambek penaitan toaki otak kateben kak dinto beda mubrom beda mu'allam lakaretan toaki lambek tapi Allah ialam tunya sianyam alam ikhtiyariyun aberi tantaretan otoritas otonomi pribadi silahkan namun ngubah nasib la yaruddul qada illa biddu'a tak bisa nolak jika qada kecepa kala bendu'a cuma tantaretan mun ngubah misalla abekna lakar ecap teti papecaan to tetiarato nikah tebuna kuru kaula bekna kotu atapah cek kala ka ola dulu setong saat sareng khatatus Syekh Ki Haji Hasan Abdul Jalal putrana waliullah kami nungak dinto ekraksan tantaretan kula futah ke tingkat atas. Napa tingkat atas tantaretan? Beda kempere kakaper, beda kempere pupuru. Abalambe pernah aja habis ke biasa. Lereng moduk ya guys. Bentau kakaper tina apa? Olah iya montro tetia kakaper
Olak tak bekal oning karo om makam bang. Muntak ata dari olak detik